Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kurwana intambara ebyiri cyarimwe, diplomasi ndetse n'intambara y'amasasu, kuko akomeje gukoresha drones z'intambara yabujijwe, ndetse akaba akomeje no kuba yavugana na Amerika, akabaha ibirombe ndetse akagerageza amahirwe yose yabona kugira ngo aho yahura na Amerika baganire ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kanya gato nibwo Masad Boulos akaba aruhagariye Amerika mu biganiro ndetse akaba ari ushinzwe Afrika n'ibihugu by'Abarabu. Uyu mugabo Masad Boulos akaba amaze gutangaza ko yahuye na Perezida Tshilombo ubwo bahuriraga muri Turukiya, Antalya, aho baganiye kuri byinshi bijyanye na diplomasi ikomeye. Ibi bikaba bibaye mu gihe hashize iminsi 5 mu Busuwisi habera ibiganiro bikomeye cyane byahuje intumwa za AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa, bakanagira n'ibyo bemeranya binakomeye cyane bigaragaza uburyo ibyo abantu benshi batekereza ko bishobora kuba ari inzozi bishobora no kuzaba impamo ku bijyanye na Etat Federal cyangwa leta ya Kivu. Byose ni ibintu bitandukanye, ariko kimwe muri cyo cyaha amahoro abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iterambere ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka twinjire muri iyi nkuru yose uko yakabaye, tubagezeho uko ibintu byifashe magingaya. Twese cyane rero duhereye uko ibintu bimeze, ubwo turahera mu nama ikomeye cyane y'iminsi 5 yose imaze iminsi ibera i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi, aho yatangiye kuwa 13 Mata ikarangira kuwa 5 tariki 17 Mata 2026. Ni kuri uwo wa 5 rero aho impande zose leta ya Kongo, umutwe wa AFC M23 n'abahuza bose bashyize umukono ku myanzuro y'amasezerano. Hanyuma rero ejo hashize kuwa 6 tariki ya 18 leta zunze ubumwe za Amerika ifatanyije n'izindi mande nka Katari, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 basohora itangazo, bashyira ku mugaragaro itangazo rihuriweho, ariko twe twaribonye mbere ubwo inama yarangiraga nabwo twahise tubibagezaho hano kuri Pilot News TV, kuko tuba tuhari kugira ngo tubagezeho ibintu byose uko bimeze. Iri tangazo riko ryaramenyeshaga isi yose byavuye muri ibyo biganiro. N'uyu munsi rero ayo matangazo akomeje gusangizwa no gusesengurwa mu nzego zitandukanye ingingo ku yindi. Gitangaje kandi kigaragaza uburemere bw'ibi bintu nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atari Kinshasa ubwo itangazo ryasohokaga cyangwa ryashyirwaga hanze. Ejo kuwa 6 tariki ya 18 Mata 2023 Perezida Tshilombo yari yitabiriye ihuriro rya 5 rya diplomasi ryaberaga mu mujyi wa Antalya muri Turukiya. Babare kuba darinde kuvuga uyu mujyi nabi, ni Antalya. Nkuko ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo byabitangaje, Perezida Tshisekedi yagiranye inama yihariye n'umukuru w'igihugu cya Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Muri biganiro byabaye mu nkombe z'inama y'Antalya, abakuru ibihugu byombi baganira uburyo bwo gukomeza ubufatanye hagati y'amaguverinoma yombi kugira ngo hubakwe umwuka nyawo ubufatanye n'ubushakashatsi hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Ariko se ibi bihuriye n'amasezerano y'i Montreal? Hano niho hahise hagaragara uruhare rukomeye rwa leta zunze ubumwe za Amerika. Umujyanama mukuru wa Amerika ushinzwe ibibazo by'Abarabu na Afrika, US Senior Advisor for Arab and African Affairs, Bwana Masad Boulos, akimara kubona ko inama y'iminsi 5 y'i Montreal irangiye neza kuwa 17 Mata, nubwo habayemo gucyamirana gukomeye cyane, ntiyasubiye Washington cyangwa ngo ajye Kinshasa cyangwa ngo ajye Kigali, ahariho hose, ahubwo ejo kuwa 6 yahise yerekeza muri Turukiya asanga Perezida Tshisekedi ya Antalya. Uyu munyamabanga wa Amerika akaba yashyize ubutumwa hanze uyu munsi yemeza ko bagiranye ibiganiro byubaka kandi by'ingirakamaro cyane na Perezida Tshilombo. Baganire ku ngingo nyinshi zirimo kugarura umutekano w'akarere, regional stability n'ubufatanye mu by'ubukungu. Yagize ati, twishimiye cyane umurindi mwiza n'iterambere ryavuye mu biganiro bya vuba aha byabereye mu Busuwisi na M23, kandi twashimangiye ko gukomeza ibiganiro ari byo byonyine bizazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi birerekana ko Amerika ishyigikiye byimaze ibyavuye mu Busuwisi, kandi ko yasabye Tshisekedi gukomeza iyo nzira y'amahoro nta gusubira inyuma.
Reka noneho tugaruke ku mizi y'ibintu. Ibiganiro by'Montre mu Busuwisi byasojwe ku wa 17 Mata 2026. Ibi biganiro byubakiye ku masezerano y'amahoro ya Doha Framework for Comprehensive Peace Agreement nk'uko bayita mu ndimi z'amahanga, yashyizweho umukono mu mwaka wa 2025. Impande zombi zashyigikiwe n'ibihugu n'imiryango irimo Qatar, Busuwisi, Togo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, MONUSCO, ICGR, UN OCHA na Croix Rouge. Dore imyanzuro ikomeye yemeranyijwe igomba gushyirwa mu bikorwa byihuse nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'impande zitandukanye, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho zabishyize ahagaragara biciye ku mbuga cyangwa kuri website yabo ya state ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba Qatar nayo ikaba yabisohoye muri ubwo buryo, Leta y'Kinshasa, AFC/M23 ndetse n'imande zose zikaba zahuriye kuri iryo tangazo rirerire nk'uko tugiye kubagezaho imwe mu myanzuro ikomeye yemeranyijwe igomba gushyirwa mu bikorwa byihuse. Ikintu cya mbere kandi kibanze Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bemeranyijwe nuko ubuzima bw'umuturage bugomba kubahwa, biyemeje gukurikiza amategeko mpuzamahanga agenga intambara ndetse n'itegeko nshinga rya Kongo. Impande zombi ziyemeje kutazigira zigaba igitero cyangwa ngo zisenye ibikorwa remezo byifashishwa mu mibereho y'abaturage. Ibi bivuze ko bibujijwe burundu kwangiza imirima, amatungo, amatiyo n'amazi meza, amashanyarazi ndetse n'ibitaro n'amashuri. Hiyongereyeho ko imiryango itabara imbabare igomba guhabwa inzira access n'umutekano usesuye kugira ngo igeze ibiribwa, imiti n'amazi ku baturage bavuye mu byabo nta nkomyi. Bemeranyijwe ko imfashanyo itagomba gusahurwa cyangwa ngo itangwe hagendewe kwivangura rishingiye ku bwoko, idini cyangwa ishyaka rya politike. Buri muturage wese ukeneye ubufasha, cyane cyane abagore n'abana bakunze guhohoterwa, agomba kubuhabwa mu bwisanzure. Ubugenzuzi bwo guhagarika imirwano kugira ngo amasezerano ataba amasigara cyicaro. Impande zombi zashyize umukono ku masezerano yihariye ashyiraho uburyo bwagutse bwo kugenzura imipaka n'imirwano buzwi nka EGVM Plus, Expanded Joint Verification Mechanism Plus. Ubu buryo buzafasha urwego rushinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano ruzwi nka COVM cyangwa COVM kugira ngo rutangire gukora igenzura rya buri munsi. Bemeranyijwe ko mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa uhereye igihe amasezerano yasinyiwe ku ya 17 Mata, ubugenzuzi bugomba kuba bwatangiye gukora ku butaka bwa Kongo bufashijwe mu by'ibikoresho n'ingendo n'ingabo za MONUSCO. Ibi bivuze ko buri sasu rizajya rihita rimenyekana, hakamenyekana uwarirashe. Muri EGVM Plus mbibutse ko nk'uko ku munsi wa kabiri twabibagejejeho nk'uko twagiye tubakurikiranira ibijyanye n'ibiganiro hagiyemo na M23, no kuvuga ngo impande zose zirimo nibigaragaza ko M23 iri guhabwa agaciro ndetse na eneo zayo cyangwa ibice irimo bigomba guhabwa agaciro kandi bikubahwa mu gihe ibiganiro bikomeje kugira ngo ibyemeranyijweho bigende bishyirwa mu ngiro cyangwa bigende bishyirwa mu bikorwa step kuri step. No kuvuga ngo n'urugendo, niyo mpamvu nk'uko hari ibyo M23 isaba, harimo Etat Federale, harimo bya Leta ya Kivu kwigenga uko byagenda kose. M23 ikisaba nuko itagomba kuva muri Kivu. Ibi byose nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubibagezaho biragenda bigaruka nk'uko tugenda tubagezaho iyi myanzuro ndetse nk'uko tugenda tubakurikiranira izi nkuru, by'umwihariko ibijyanye na diplomasi. M23 imaze kugira impuguke kabuhariwe. Cya gatatu rero hari ukurekura imfungwa z'intambara muri gahunda yo gukomeza kubaka icyizere no kugaragaza ubushake bwa politiki. Hafashwe umwanzuro udasubirwaho ko mu gihe kitarenze iminsi 10 Leta ya Kongo na M23 bagomba kuba barekuye imfungwa z'intambara. Ibi bizakorwa bagendeye ku ntonde zakozwe kandi zikanemezwa na Croix Rouge mpuzamahanga, bakurikije amasezerano yo kurekura bafunzwe yasinywe ku wa 14 Nzeri 2025. Iyi ni inkuru nziza ku miryango yayimaze igihe yibaza niba ababo bakiriho cyangwa barapfuye. Nubwo ku bijyanye n'iyi ngingo y'imfungwa nk'uko twabibagejejeho
ni bake cyane bamaze gushyirwa ku rutonde bigaragaza uburyo Tshisekedi n'ubundi akomeje kugorana nubwo hari abo yemeye kurekura. Ibi byose tuzabakurikiranira tumenye ese ab'ingenzi barekuwe nubwo nta utari uw'ingenzi, ariko ibyo byose mu bantu igihumbi M23 yasabaga abantu barenga ijana ho gato akaba ari bo bamaze kwemerwa ko bagiye kurekurwa na Tshisekedi. Ibyo nabyo reka turebe niba zabarekura. Mu gusoza rero turabona ko intambwe yatewe mu minsi ishize ari ndende cyane kuva mu Busuwisi aho amasezerano yo guhagarika imirwano no kurengera abaturage yasinyiwe ku 17 Mata kugeza mu mujyi wa Antalya muri Turukiya, aho leta zunze ubumwe za Amerika zasanzeyo Perezida Tshisekedi ejo ku wa 18 Mata ngo zishimangire ko iyi nzira igomba gukomeza. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC M23 bashimiye amahanga yose yababashije barimo Qatar, Amerika, Busuwisi, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bemeza ko bagiye gukomeza kwihutisha ibiganiro ku zindi ngingo zisigaye. Amahanga yose ameze nk'arimo gushyira igitutu cyiza ku mpande zombi ngo intambara ihagarare burundu mu burasirazuba bwa Kongo, aho turavuga mu nyandiko ndetse no mu magambo, ariko mu bikorwa nabyo turaza kugenda tubibona. Inshuti bakunzi bacu rero naha ducumbikiye iyi nkuru, mu kanya turaza kugaruka n'indi nkuru ikomeye cyane. Bana natwe wibuke ko subscribe kugira ngo itagucika, ndetse n'izindi nkuru zitandukanye tugenda tubagezaho, ndetse wibuke kanda like, bidufasha kuba inkuru yagera ku bantu benshi, abantu benshi bakayibona bakamenya amakuru agezweho, kanasharinga inshuti zawe. Naho ubundi naho utaha mu yindi nkuru, turabakunda mukomeze mugire ibihe byiza.